svima i dobrodošli u novi video. Evo ga, kao što vidite, danas napokon vozimo Masija i tanjuramo i snimit ćemo malo to. Evo ga, tanjuramo ono oranje. Ja sam danas u Masiju. U stvari sad pa ćemo se poslije opet baciti na oranje, vidit ćete. Ali ovo se odlučio odmah da potanjuram, ako zasuši, to onda neće niko moći zatanjurati. Evo, vozimo drugom brzinom na B poveru. Trenutačno, a uzbrdo moramo ići na A poveru jer mu je preteško. Teško mu je vući po oranju ovu tanjuraču od 28 diskova. Konzumova 28 diskova. I možete vidjeti kako fino to radi, malo usitni. I bit će dobro, ja mislim, za sijanje. Jedino što ovaj traktor nema klimu, ali nije ni potrebna. Može se raditi bez klime. Evo, otvorite sve prozore i ladi unutra, dosta dobro. Imamo ovu našu klimu. Naš jedan čovjek koji će sam, mislim, plantit ono za sve generacije. Okrećemo, ne moramo ni podizati. Ali aj, sad ćemo tu podignuti, idemo na liniju, lakše. Znači, mislio sam da ova tanjurača neće nešto ni raditi, ali rekao ajmo nju malo zaposliti i Maseja. Da ne radi sve kolon, znači sad kad spore za dan, sutra ću najvjerovatnije završiti s oranjem. Da džabe ne kačimo ovu novu i opet za kolon, da ga ne mučim i da tanjura, nek ovaj potanjura. Pa ćemo vidjeti da ćemo morati još jednom preći, da ću samu sjetku. Evo, ovdje moram na A poveru i dobro gas stisnuti. Ili ne može da vuče. Evo ga, ide sad i na B. Malo se ne podigao na točkove pa ide bolje, ali sad opet spustim do kraja. Na nekih 1800, 1900 obrata, ne znam ni ja. Mislim da nisam ništa snimao s Masejom od jesenas pa dan, nisam ništa ni radio. U jesen je bio u prijevozu, kukuruzu i tanjuranje prošle godine se natanjuro, u stvari svih zadnjih godina se natanjuro. Ali sad će izgleda hvala preuzeti taj posao pošto je došla ta nova tanjurača, vidjeli ste. Ne znam, vidit ćemo šta ćemo s Masejom, hoćemo ga opravljati, nema majstora. Nema dobrog majstora zadnjega. Ima ovaj jedan, vidit ćemo nešto. A eto, to tako potanjurat ćemo da ne bi zasušilo, kažem. To onda Bog otac ne bi usitnija. Ali ne usitni ni ovako nešto puno, ali opet je bolje. Džaba trošimo gorivo, ja bih rekao, ali šta je tu, neka nešto i Masejko radi. Ne radi ništa, što ima problem s hidraulikom, nikako da se riješi. Ali možete vidjeti da je dobar ta traktor, ima nepoderiv motor. I snimit ću vam malo zvuk motora.
Evo ga, sad se malo i očistili tanjuri. Bili su zarađali skroz preko jeseni i zime. Sad se to čisti, bar će biti ljepše za vidjeti. Jebi ga kad nemam di mjesta, zadnju podšupu mora biti vani. Evo ga kako tanjirača radi. To je dosta dobro, sitnije nego sam plukaj prošao. Još ću najvjerovatnije tu drljačom ići za sjetvu zelene gnojidbe. Ali evo, to je dosta solidno i možete vidjeti kako izgleda tanjurača i traktor. Izgleda mu kao igračka, ali šta je tu je, već godinama s njom radim, tom kombinacijom i dosta dobro. I eto ga, vidjeli ste malo kako Mase radi. Hvala na gledanju i vidimo se u nekom od sljedećih videa. Pozdrav!